Salut guys, muraho, murakomeye, j'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushima no kona tudushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkabandi gaha nka BI TV, turi ngaha nabo dukorana bose, twaje ngaha mu hayanisha gurishwa ryateguwe ririko rirabera ngaha kuri Cercle Hippique, ryatanguye le 5 rikazohera le 15 z'uku kwezi kwa 12, ni kuvuga ko ari hayanisha gurishwa rimaze imisi 9 rikaba rizorangira ejo tariki 15 ryateguwe na EAC rikaba rihuza amahinguriro mato ari muri ibi bihugu bya East African Community. Rero twashaka turagenda turaganira na bamwe kuko ntidushobora kubamara bose kugira ngo mushobore kubibona. Hama umuntu ayoba atarashika ngaha hasigaye umunsi umwe gusa, ni kuvuga yuko mugire n'ingoga muze mugure ibintu ntibibaherane, hari ibintu byinshi kandi byiza kandi hameze neza. Mubane natwe turasubira. Ciao. Burundi. Jewe ndi umuhunde ndi mu Tanzania, lakini turumvikana kwa sababu twese tuli bene ba Afrika. Tuli ba East Africa, kwa hiyo lazima tuelewane, halafu na majirani. Kigoma na Burundi ni karibu, ni masaa 6 nimeshaingia Burundi, na yeye wa Burundi ni masaa 6 ameshaingia Tanzania. Ulifika hapa Burundi siku gani? Nilipokuwa bado kijana nilishia pale pale Twingwabu na Chenda Juru. Tulikuwa tunakuja kushuhuza tukiwa bado vijana so, ila baadhi wapo ambao wanalipiwa na serikali. Okay. Hivi sasa nini? Hii hapa ni wine ya asali. Tunatengeneza wine ya asali. Tuna asali zile pale na mafuta tunatengeneza ya. Mnauzisha ngapi? Hii hapa 15,000 ya faranga. Ya Kirundi. Ya Kirundi. Kwa Tanzania 10,000. 10,000 mashilingi.
Hii ni kwa ajili ya oily skin. Hii ni kwa ajili ya normal skin. Na hii ni kwa ajili ya baby, ama kama una allergic skin unatumia hii with haya mafuta. Wewe ndio unatumika? Mimi sina allergic skin. Mimi skin yangu ni oily na ya mwili ni normal. So inatumika kwa wako, yani unavitumika mwenyewe? Tunatengeneza, tuko wasichana ambao tumeorganize tunafanya hii. Hii ni kwa ajili ya body lotion. Can test. Hiyo ni body lotion. Unaweza kupaka kwa ajili ya kufanya ngozi na kuwa smooth na iko healthy. Hizi table mat. Hizi table mat. Okay. Hizi ni door mat za kuweka milangoni, mikeka ya kuweka milangoni. Alafu kuna mikoba na mikeka. Za mikeka massage au ya kuweka under the table, chini ya meza. Sasa hii haikumeki hard. Sio ngumu. Hii ni kamba ya usumba wa mnazi. Sasa ile sumba linachukuliwa lawekwa kwenye ufuko wa bahari kwa muda miezi 6, linatolewa, kutolewa linatengenezwa kamba. Yani inafurahisha sana kuona watu wasioona mnatumika mambo kama haya. Yani inafurahisha sana. Tunatengeneza vitu vingi, tunatengeneza hanger flower ya kuwekea maua, tunatengeneza tunaita makawa, masusu ya kubebea mizigo kwa kutumia kamba hizi. Vikapu. Vikapu. Inakutoa saa ngapi kwa kuchapa hii? Hiyo haichukui saa, hiyo inachukua masiku. Kama siku ngapi? Picha moja inaweza kachukua kati ya siku 4 mpaka 5. Alafu katika expo unapata wateja wanakuwa kununua hizi. Wateja wapo. Uko ikozwe mipama 100%. Ilimo na plante kitwa sophora kalinda ma infection na ma odeur mabi. Lero nuko harimo sophora kandi ari coton 100% na ma irritation na ma allergie kuri confortable totalement. Numva miriwe neza, sinanavyo kuko ndayambaye, numva ndi bien ça. Karakwiye umuntu avyibushe, karakwiye no muyonzi. None ukuvuga yuko uwari wese uko abangana kose akoresha nyene cyane gose. Umuntu wese ntiyitinye ungana nka jewe, uvyibushe, uri munsi ya jewe, twese ni bon. Umuntu none ashobora kuzisanga hehe? Unashobora kuyisanga mu Exposition herejo, ego nk'aba grossiste bashobora kudusanga muri Galerie Light à Station Mogas en face ya face à face. Hama abagomba kugura kamwe alimentation gaharawe, muri KCO, haba mu Kinindo, haba mu Kigobe, amakartier yose Bujumbura ziriyo, mu maboutique, mu alimentation, Igitega ziriyo, Ingozi ziriyo. Okay. Zihingurwa n'abarundi bazihingura. Ego. Umurundi kazi, unyene Gaga, ni wenyene ino brand. Ni wazihingura. Okay. Harimo ama pièce angahe? Harimo 10 pièces. Dandaza marangari. Tukaidandaza 4000 yonye. Ni 4000? Ego, c'est abordable pour tout le monde, ni biti. Kwanza nimependa nijue hizi ni ndagaa. Okay. Alafu hivi ni nini? Hizi hapa. Hii ni pilipili. Achari ya embe. Unatengeneza embe, unachemsha. Kisha chemsha, kisha poa, unasindika kwenye mashine. Alafu unaweka pilipili kidogo na viungo hivyo unavyoviona vinachanganywa. Unaweza kutusomea tusikie viungo? Unachanganya tomato, pilipili, tangawizi, kitunguu maji, chumvi, karipoa,
sodium, kitunguu saumu. Asante kwa kutufafanulia. Ili sodium inafanya isioze ikae muda wa mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Vitu ya ajabu hata hauwezi haiozi ndani ya fridge. Hauwezi kuoza. Haiwezi. Mimi naitwa Nasr Musa, ni CEO wa Nas Product kutoka Zanzibar. Ya hapa tumekuja kuwakilisha Tanzania nzima. Kwa tunafanya Zanzibar juice art. Juice fulani za tofauti. Tunafanya all spicy juice, all vegetable juice na all fruits. Kama unavyoona kwenye chart hapa, hii ni baadhi tu ya juice ambayo tunafanya. Kuna okra, kuna clove, kuna cinnamon, lakini pia kuna juice ya muhogo, kuna ya pilipili. Ni hivyo aina yote ya juice unayotaka tunaweza kufanya. Alafu na mix, yani kuna juice ambazo zinakuwa zina mix. Yeah. Ni wewe unavyotaka, lakini sasa tuchange matunda matatu manne tunafanya. Ukitaka tunda moja inawezekana, ukitaka spice inawezekana, ukitaka mboga inawezekana. Alafu hizi juice zinasaidia nini? Juice mara nyingi ni vitu vya healthy. Sasa tunafanya natural juice. Kwa hiyo vitu vya natural mara nyingi kuna vitu vinapikwa kama hizi zinakuwa zinapikwa. Hasa ukipika upate na kitu kile ambacho kipo kinaungua. Kwa unatakiwa kile kiwa kibichi. Kwa hiyo inakusaidia kwenye joint, masuala pressure, sukari, ganzi na vitu vingine. Ndio maana sasa umeamua kufanya juice. Yeah. So hapa ni Burundi, unaona aje kwa mapokezi? Burundi iko vizuri sana. Kuna changamoto kidogo la usafiri kwa sababu ya mafuta. Inabidi kama imeonekana itakuwa vizuri sana, lakini kiukweli ilikuwa ni changamoto mpaka tunakosa wateja. Lakini jana na leo kidogo, hizi siku tunamalizia, siku ya 4 na ya 5 imekaa vizuri. Lakini siku mnaona watu ni wengi, wateja ni wengi, wanataka kununua products zetu. Zinaenda products zetu, lakini pia tunakaribisha waweze kutembelea, lakini pia tunaweza kutushauri, waweza kutuambia chochote ambacho wasikia. Sijui wao upande wa watu wa Burundi wanapokeaje wageni kutoka Tanzania, kutoka visiwani Zanzibar. Pia tumeshukuru sana kwa pokezi wetu wa Burundi, ni wakarimu sana, ni waelewa, tunashukuru sana. Alafu mimi na swali. Mara ngapi na kuna ngema hizi? Hii ni mara yangu ya 3. Mara yangu ya 3. Yeah. Expo ya kwanza ilikuwa Mwanza, ikawa Uganda, sasa hivi imekuwa Burundi. Alafu unasema ni mara 3. Uganda, Mwanza ambayo ilikuwa Tanzania pamoja na Burundi. Alafu na vile ndio hapo. Hapana. Mimi ni fruits, mimi ni juice tu. Yeah. Sasa tunaweza tukaonja basi tu test. Yeah, inawezekana. Asante sana. Karibu Nas Product, karibu Zanzibar. Inamixwana nini? Hiyo ni nasikia kuna ginger, watermelon, ginger, pineapple and mango. Oh. Yeah, ginger, pineapple na mango. Hakuna nyingine tunaweza inawezekana ile mteja anataka ndo anatoa order tunamfanyia. Asante kwa kupamoja sisi. Nashukuru. Karibu tena Exposition. Tutakuwa tena tuendeleshe. Sawa. Karibu sana. Karibu Zanzibar, karibu Nas Juice. And your mama will be very happy, right?
And only in Africa we find this stone. Only in Kenya. And that is why we have an African map. This African map, so only Kenya unlocks Africa. You do that? Where is Burundi on the Burundi, in fact, I've sold the map for Burundi. But next time, Burundi is here. Burundi is here. Rwanda. Yeah, this is the continent of Africa. And only Kenya can open the continent of Africa. By doing what? By doing so. And this is very important, as in you can put, it's a treasure box. Yeah, you can put your things inside. Yes. So, And this? that one is a coaster. This one you put, serve it to carry? yeah, you put it, it's stone. Actually, this is stone. Can I show you? Give me 2 minutes. I rush there, I bring a stone. I show you what it's made out of. Now this is the stone. You see? This is the stone that make all these things. This is the stone that it's making all these products. So you draw here. If I want to take you your picture, your photo, I'll take your photo and then I'll draw. As I draw, and then I'll chop off until you come out. You see? That is why. Yeah. Thank you. Welcome. Say how much? How much? These are different. Now like this one, today is the last day we are giving the offer. So since you want to promote me, and then I'll give you this at 15,000 Burundi. And this one, the small one, I'll give it at 10. Price because we are closing today. Actually tomorrow we are closing. So we are doing with throwaway prices. Yes. ubundi nkorera muri Tanzania njejwe gukorera muri ibyo bihugu 7 rero iyo tangiye gukorera uwo muryango ugira nationality imwe gusa ariyo bita East African Community. Okay, tubasanze ngaha muri Expo na mwambaye n'ishati yanditse ko East African Community mushobora kuba mufisemo igikorwa nyabakingaha. Hangaha twebwe tujejwe kureba yuko ibintu biteguwe neza kandi bigomba gukurikiza standard za East African Community mu ngeni buryo abantu bose bo mu bihugu 7 babadandaza ku rwego rwo hasi ruciriritse SMEs baza kugaragaza ibicuruzwa byabo byo bakora mu rugo iwabo mu bihugu noneho bigatuma ibihugu byose bimenya ibitandukanye mu bindi bihugu. Rero nicyo East African Community jerwe kugira ngo dushobore koroshya ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Iri hayanishagurishwa ritegurwa ku mwaka canke riba ryari na ryari? Riba ku mwaka buri gihugu kigenda kigaragaza igihe kikeneye ariko nta gihugu gishobora kubitegura kabiri. Nk'ubu mwaka ushize byabereye mu Buganda, ubu bibereye ahangaha, ubutaha bizabera muri Sudani y'Epfo, gutyo n'abandi bazanyenda babisaba bituruna buri mwaka. Ni igihugu kibisaba canke ni mwebwe nyene mujeje kubitegura muvuga muti turahisemo iki gihugu nico bizoberamo? Tuba tureba kuri programme abagiye babitegura tukagaragaza abasigaye noneho bagasigura yuko bari capable kuba babyakira. Kugira ngo bavyakire none haba hasabwe iki? Ni ministeri ijejwe ibicuruzwa ariyo Ministry of Trade niyo ifatanyije na Ministeri ya East African Community ariyo igenda ireba yuko igihe nayo bagomba kugaragariza ibindi bihugu aho bageze bitegura. Okay. Hanyuma kugira ngo abadandazwa muhitemwe abadandaza baza muri iri hayanishagurishwa muhitamwo abadandaza bagute ni competition iba hanyuma bagatora ba mbere cyane? Oya, muri buri gihugu haba harimo icyo twita private sector federation abajejwe ku abadandaza. Rero babaha communication bakabwira bati igihe cyose ubishoboye uzoza nawe ugaragaza ibyo ukora kugira ngo nabandi bazaze baguhahire. Rero nta competition ibamo ahubwo ni ubishoboye wese
kandi afite transport ye turamworohereza ugasanga oberi ntabwo imusoresheje ibyo yazanye n'ibyo asubijeyo. Amatike barimenya canke murabarihira byose? Abarimenya kuko urumva baba baje kudandaza, gusa icyo East African Community ikora nangwa n'ibihugu cyakiriye ni ukuborohereza ntabwo bahishyura serivisi basanze ntibazishyura nkuko bakaba ijya mu isoko handi ukishyura. Okay, hanyuma none bimeze gute kuva bitangura gushika ubu ico mumaze gushima ico mwaneguye mu Burundi mwahabonye gute? Byose turashima, ndahamya yuko Burundi bwabiteguye neza ku rwego rwiza rwo hejuru, abantu bose barabikunze, usanga yuko abana byitabiriye, ahubwo mushobora gusigarana abantu benshi bashaka gushora imari ahangaha, kandi no muri la vie sociale mwabakiriye neza nk'abarundi. Donc mwarakunze Burundi nk'ubunye nta kuntu mwaca mwigarukira no mwakuza mugaca mwigumira ngaha mu duhitongo n'ubu twosiga. Okay, urumva ihanisha gurishwa izoherejo izohera igenekerezo rya 15 ejo ku mugoroba, no kuvuga ko abadandaza bose bari ngaha bazoca bagenda bazoca basubira iwabo. Nk'ubu bamaze kwitegura benshi nk'uko mwabibonye, nyuma hari amakamyo azabasubizayo muri Kenya, Tanzania, Sudani, mu Buganda, mu Rwanda, bose bagenda bafite programme bazatangira gusubirayo ejo nimugoroba, ariko ntawubujijwe, hari n'abashaka gusigara inaha bamaze gukora amitiye na bagenzi babo aha bagiye kujya batangira gukora business aha. Rero umuntu wese azasubirayo igihe ashakiye kugira ngo asubire mu kazi ke. Okay, nk'ubu mushatse kuorienta abantu nk'umuntu atabizi ibidandazwa biri ngaha bitari bimenyerewe cyane atanu hamwe nkamwebwe muri ngaha muri mu babiteguye ni nk'ibi? Iyo urebye ibidandazwa biri aha ni ibintu biri navuga mu cyongereza babyita unique, ni ibintu abantu bamenyere kugura ibiva mu Chine, Europe, Amerika, Iburaya hose, ariko uyu munsi ibidandazwa biri aha ni ibyacu bya Afurika, ugasanga umwihariko w'Abarundi, umwihariko w'Abaganda, Abatanzania, Abanyarwanda, babonye impuzu z'Abanyarwanda ziri hariya, ababonye iby'Abaganda, iby'Abatanzania, buri kintu cyose umwihariko. Ari ibintu byose biba byateguwe biri n'igihugu biba biri unique bivanye n'igihugu bivuyemo. Uba ugomba kugaragaza ibyo mukora. Hari igihe usanga bamwe bakora ibisa, ariko ugasanga abantu bagomba kumenya iby'iwacu. Turashaka gupromotinga icyo bita made in Africa, made in East Africa. Tugura ibintu byacu muri Afrika tubikoresha aha, kuko iyo urebye materiel zikora biriya by'Iburaya kugira biva ahangaha. Rero hano ukwereka ko inganda zacu ntoya zifite capacity yo gukora nabo ibi bintu. Murakoze cyane, tubashimire cyane. Murakoze nawe. Murakoze, karibu kandi n'ikindi gihe hanyuma muzogere n'urugendo rwiza. Merci cyane. Sawa.